Itanya le keluarga ba doktor kiban cara urung cik dong takik paratat. Ike doktor kacok apuo le kedi. Aku pun ipuo ji tak goyang takik ke. Yang ke takik urung cik kata ke takik rumah takik napuo le kedi. Kemudawa keluarga kiban pegah ke takik rumah takik igoknya melumoh hai gemumo api. Hangga bate han. Jok urung cik kata pertama la ruang praktek lu. Ijak urung cik pertama ruang praktek. Ijak doktor periksa komputer jino ko alat canggih USG. Buat USG le komputer, ITB ba komputer dengki betul ni. Kerja kebiasaan ji menyurun karena penyakit dengki, yang penyakit darah manyang bagah kenong atau darah tinggi punya bahasa Indonesia. Babak gedong iik le darah gilap. Lebih-lebihnya yang kaji ke tradisi masyarakat, nya langsung kontan lom pegang melalui mimbar supaya kepun agli hati baca urang. Apalagi kamu-kamu tungku. But dan jauh belanghan EU dan kerja prontok dan di kamu tungku. Tapi bata bawro ke kamu motor, yang kamu pek urung-urung yang punya ke tungku. Yang pandai peng gecok ke belakang motor ke kerja dan. Padahal kamu yang nak tagai tungkunya ke semua but ahoro. Munya nak jadual kati Jumaat atau nak undang baba dakwah segala. Yang kenyang mina rezeki mana ke ketan. Tapi kau nyawat dega tungku lama tau kaicah ke. Kadang-kadang tungkunya tiak tung gampung utanya. Tiak tung dia tengah gebut 15 tahun tiak tung telake bab pimpinan dayah Nabi tungkunya gampung kamu. Karena gampung kamu support hana banyak lah. Tiak tung tungkunya tengah gebut ke dia gampung. Wat gua gampung utanya tungkunya dengan baba putih. Jangankan rumah mutanah mubeuk tan. Tetapi lagi mak dayah lagi pedang balai pengajian karamai murid ramai ujuk terka. Anak trik kemudian kau dengar berita tungkunya kau geblo tanah. Yang kaicah kaju. Yang kau kau melaju gelisah malam han tengok le ke. Gue balik ke nokon, gue balik ke deka han tengok le yang baicah ke. Anak trik kemudian kau pegak rumah tungkunya rumah betul lepas raya alam. Yang kamu mang bak gedang kaju. Mumang tu bak gedang tapu kan. Anak trik kemudian kau dengar berita alam kau geblo motor tungkunya. Yang laju reneng gue. Ngan awak pik bakung reneng kau nyalam. Gue je paramai han boleh reneng gue tipek koyok hai lawan. Hai gue fikir gue cok koyok gue blender gue je nyai hai patih boleh umang. Hanatik gue dengar berita dalam tungkunya ka lepas utana suci kejap pebut ibadah umrah. Mu tumpuk lah bayar rubah ke. Icok le keluarga iba ke rumah sakit ipu ubat. Kibang kejadian ke doktor home bak gedang rubah sang darah tinggi ke. Iperiksa doktor hai rompok penyakit. Kalinya hanatik kemudian tok urang kampung ya pegah bagonya dalam tengah sakit ke. Hai tungku berosa punan tepu. Lagi wa dia di tanah suci, nya motor Avanza ka gantolom ka ketukar lain dengan motor Innova. Laju sengka nafah matam balik-balik la ruang itu pihak tamang. Itanya le keluarga ba doktor kiban cara urung cik long takik paratat. Ike doktor kacok apuo le kedi. Aku pun ipuo ji tak goyang takik ke. Yang ke sakit urung cik kata kan takik rumah takik napuo le kedi. Kemudawa keluarga kiban pegah ke takik rumah takik igoknya melumoh hai gemumo api. Hangga bate han. Ijak urung cik kata pertama la ruang praktek lu. Ijak urung cik pertama ruang praktek. Ijak doktor periksa komputer. Jino ko alat canggih USG. Buat USG le komputer. ITB ba komputer dengki betul ni. Igo lah wat eleh ngonya mutulih putrai nan kolesterol darah tinggi. Igonya dengki yang kedung parah. Nyampi stadium leh lom. Rajik ke kanker. Nyo kacok kapuo le kede kira kawo kablo kitab dua bo. Kitab tu saboh muraki umbudia. Yang kedua kitab bah mati iaitu Kashful Rumah, undang tungku rumah dari sumber urung cik kata kitabnya, tamat gebut dua buah kitabnya insya-Allah sehat ke. Yang kejip punya urung dengki hana pubar mau takir. Hek doktor baik pubar.